खुरमजरे अहनुदंग सिगी मरोय पाव मोरे हॉस्पिटल दा वार पक्या लेदुना हॉस्पिटल की फिबम नोम नोमगी सोक्सिलक लेहरी एसटीवी मणिपुरी पाव मेंग ताबरी सिंह तराम नोक्सबल ओना पाव सनन पिजरे मोरे हॉस्पिटल दा वार पक्या लेदुना हॉस्पिटल की फिबम नोम नोमगी सोक्सिलक लेहरी मोरे वार्ड नंबर 3 लेरिबा फमुंग यांखै लेबा हॉस्पिटल सिदा थाखरगी ममांगदगी गायनेकोलॉजी की डॉक्टर अमा लेरंबा दु ट्रांसफर सटखिबदगी ngasi फावा माकी महूत चिननबा डॉक्टर अमा ता लाक्ट्री हैरी हॉस्पिटल से लेरिबा अल्ट्रासाउंड मशीन असिसु याखिदबा सही अमा फारले हॉस्पिटल सिदा पुंग कुनमरी मई फंगननबा थमकिबा सोलर पावर प्लांट असिसु सही क्यागी ममांगदगी बैटरी याखिदबना मथौ तौदुना लेरले एक्सरे मशीन असोबमा लेरिबा असिसु याखिदबना मरम मोरगा मसिगी कानाफम लेट्रे हॉस्पिटल सिदा लेंगा की मरी लेनबा मियोई सिंग डिपार्टमेंट की मियोई क्या लाक्तुना येंगलबसु ngasi फावा कानबा फंगना लेरी मोरे हॉस्पिटल सिदा लेरिबा अल्ट्रासाउंड मशीन याखिदबा अमदि गायनेकोलॉजी डॉक्टर लेतबना आंगा उनब मतमदा इम्फाल नत्रगा युमथंगनरिबा म्यांमार की तमुद सनरी मोरे प्रजा सिंह मरी लेनबा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल सिबो थवैदना थंबबु यानिंग द फोंदरोले मोरे दा था खुदिंग पांगतो म्यांग नुमित सु हॉस्पिटल सिगे अवरा पासिंग यंगसिन बिननबा मोरे दा लेबा कम्युनिटी क्या की लुसिंग बसिंग फोंदोखबा लेखरबने अमरोम हेल्थ मिनिस्टर एल जेन कुमार ngarang मोरे हॉस्पिटल यंगसिलंबा दुदा एक्सट्रा मशीन से इम्फाल पुदुना सेमलगने मदि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मा तुबा मतमदा थरकना होनरगनि हाइना फोंदोलमले हारि कैसामथोंग टोबलेरता लेबा एमएसएफ की ऑफिस ngasi पुंग निफालम ताब मतमदा मियोय खरना थुगाइदुना अमांगाता थोलमले मखाताना का हेना अमांगाता थोक्तनबा लेकाय मियामना खामजिनबगी थबक सतकी हारि एसटीवी न्यूज़ न फंग पाव की मतुंगिना ngasi MSF की ऑफिस थुगारम लुमियोई सिंग दु खुमल लंपाक्ता लेबा साई SAG की सानरोय खरन ओरम याय हारि पावस ने मखा तारुना हंतक वुसुगी सानरोय खनम मतमदा सानरोय अमा सिलेक्शन दे होंदे हाइदुना वुसुगी कोर्स माइबम प्रेम कुमार को मियोयमा MSF की मियोयनी हाइब सिंग न फुकी हाइब वाफम दगी ngasi की थौदोदु थोखबनी हारि MSF की ऑफिस लेरिबा ngasi राष्ट्र लिपि गवर्नमेंट हाई स्कूल की क्लास तौखिरे थौदोक अदुबो ओजासिन यानिंग द फोंदोके स्कूल की प्रिंसिपल के ए सुनीताना स्कूल की फिबम फगनबा यामन कन होनदुना महिरो सिंह थिंदोक थिंजिन तौननबा वैन फाव वाइनो सिनरिबनी असिगुम्बा स्कूल सिदा MSF ने स्कूल की हॉल अमदि क्लासरूम सिनरना लेरखिबनी ngasi थौरिबा थौदो असिना महिरो क्यादा अकी तुजुंबा पीरी स्कूल ओइना अदुम लेहनबियो हाइके स्कूल के आगांसिंग अखोइना वाना खोमुरबा छात्रसिंगसे सिदि आई फजना मखोइसिंगसे अखोइ लाइकसे हाइबा हायनबा पामी ओजा मयामसिना चोंथोक्तना मखोइसिंगसे लाइक ताइबने ताइबसेसिदा अखोइना सुमाइना हाइतना ममांग सम थोखरे ममांग थोखिबसे अखोइ अदुम अखोइ हायर अथॉरिटी दे ताइ मखोइना थानाना मुंग सो लोनसलुरे देगे मुंग मथक्तगे मुंग सो पिदो हाय अदमाइन तौतना सोसे अमु हांगागा लेरे अदो सुमाइना सुम हंजन तौरगदि कोइ छात्र सिंसिदसु पाखतपगुम्बा मांगासी मक्तदा फालानी मंगनोइ चलनगाय अखोइ सिगी गोतोना सिदि अखोइ हंजन स्कूल से थोकपदि कोइ पामद्रेबा अद लेकाइना सु हेक मोइद गोतोना थोकपगा अखोइ स्कूल दा लेहलबनी ने तो तवे अखोइना लेहनबसु नते दो चोंगसला मोयदा अखोइना लेहनबनी ने ताहायबा अदो अखोइना पामी बसिना स्कूल ओइना अदुमक लेबा पामे सिनी ओजा सिंगी मोने आई तोमदगी मोसु नते अमरोदा कैसामथोंग टॉप लेरक मनिंगी मेरा पाइबी की सेक्रेटरी एस तंफाई बे मना हाइकिबदा असिगुम थौदो असि तोइना थोकपना अकिब लेरे MSF की ऑफिस होंदोकिनबा हाइबदसु ताबिद्रे हाइके MSF की ऑफिस से ngasi राष्ट्र लेपि हाई स्कूल दे अटेस्ट तौरगा लेरे अदुंग हाक लेतना क्राइम थोकपा खुनाबा सैनाबा खनाबा मयाम अमा यावरकपसिदा लेकाइगी याम नकना लेबनिना मैहौ लांगपो करिगुम थोलागदी अखोइ लेकाई मी सोलकद्रा हाइबगी अकीब लै अथॉरिटी दा हाइजबसु कनामतना मना मथुलुना ताद्रे अदुना अखोइना पामजबदी अखोइ MSF लाना लौबगी वाखलोन द पुबिगनु अखोइ मखोइन तब थब खुदिंग द सपोर्ट तौगनी तौबदबो हजिक लैदिबा जगा सिदि मी याम कुंगना ताबनिना मखोइना तौरइबा थब खुदिंग मक्ता अखोइना मायोंग याबा ngमोइदोबा खनाबा सैनाबा तौ मतम लेकाई मी सोलकनी नते इमुंग मनुंगदा मैहौ लांगपोक थोलकपा याबगी अकीब लैबना अथुबा मतमदा मफम चाबा येंगागा होंबियो हाबसे अखोइ अपील तौजरी
Infal Jiri lambi dagi tidim road taba sagolbal tera lukram ner ki lambi ase semjin bina na ba mari lena basing da kar hanna haizera basu tabi dre haina pen phongrok tuna lamda madung miyam na ngasi dagi lambi du matum kaktan tingjin bi khongjang sangsan khre khongjang aduda saruga ki bi hawbam mem ko winu pi amna phongrok pada FCI go down amadi maroiba school ka gi lambi oina sanriba lukram ler ki lambi ase fibam patabana maram oiduna accident thokbagi thodok kya thokre mari lena basing na lambi semjin biu haibada tabi raktabadagi lambi thingbi khongjang ase sangsen mane haiki Saliba mayam se school lay kari lay saliba mayam se amat hanatuna yingbida na sokkuina thadokna thamme mi songna ba panna ba yaure masi mayam gi office mayam kari kara leibani na yaraga di khara thuna sembiu lambi se sembidradi koi matam kaktana thingyanjarani Infal Jiri lambi gi Scotland gi Jiri rom da khara satlaga leiba mafam amada ngasi singning kharak padagi lambi sa thok jasinda apan ba thokre passenger gari da lakpa mioi sing amadi tata truck driver singna sing dagi lambi da tarak liba nung amadi lebak sing adu lokthok na honake Handak born aloba class 10 gi parikya da thanga government high school gi first division da mai park loba mahiroi mari da thanga kendra gi MLA soriba PDA gi chairman Tongbram Robindrona magi maikai digi laptop amamam piduna mahiroi singbo pokning thawat khre thanga government high school goina parikya sida mahiroi kumapan parikya thabagi manungda kunifan pass tawduna first division da mari yorokebani hari manamatum pibigi tawdo da thanga high school gi headmaster Hobizam Gambhir Bisnupur Jila Parishad ki upadhyakshya and Dinesh Singha School Management Committee ki convener Oinam Surat Moirangi DI Pobisak Amadi AISS Kunjibihari na Marubi Music Suraki MLT Robindrona Education Hibasi Tamli Kudima Mek Sangna Mamutana Kangana Bahona Fay Tungda Lakada Mahiro Singna Ma Wangna Fangdon School Asi the Natana Ken dressing my proper Oresano Hike. It's life expectancy. And the new Samaski. Awana pun si mai mesin gambar education hai education lagi berkoi bu paling berhak cuma wakil apa pertama acumba ramba ati bu kalau kita pun masih education lagi Hoji pagi mak tengah ten beberapa tang laman isi Chaba da hauraba haksang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam Distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirak yagani Bohagi mustard oil Imphal Valley Academy Co-Education Dhari, Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilet. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Asian Girls Academy class 11 Science tamna bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se chang naina weekly and monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibaga loina na fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakal hanamgi pandam dal linkaliba Asian Girls Academy Sagolban and Shiro Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi same saba matam da yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur.
Guwahati da laing balapir singna doctor contact amadi lefam safong gidamakta waningai oitre adom gi service gidamakta pung konmari hangchari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 9706099969 natragana 7002203013 Hakchangi labor solak padagi produce naktaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidamak amatta nayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule wo chanminis nabiyo Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky coffin price mayam amasu lejari adongi manak nakpa store dagi fangbigani break matung da tramnong seri makata pausing World Environment Day gi thorong mari lehna BJP khambok mandal nasu Thawal district gi manung sina leriba ikok pat ki mafam singda pak sana uzar ka thakre thormadu da BJP Manipur Pradesh ke han gi vice president Thosom Jadumani mandal gi president Tomba Khuman amadi volunteer kan sarake Ujala Divers Gram Swaras Avian Pradhan Mantri LPG Panchayat ki makhada Paswai Indian Gramins Bitrek na sinduna nupi marfuni thoida gas connection people na gas stove amadi cylinder yan thokre tabung khok mai lekai da leiba RK Fortune Developers Private Limited na sinduna pangthoki ba tormadu da Private Limited eduki managing director RK Rameshwar Paswai Indian Gramins Bitrek ki manager and Manisana yaw na miyo kya na suraki and Manisana na haikibada yung ginubi sing na sak thong bada mai khu thok na haksang sok pa ba kaya du ko na na gas yan thok ni haiki managing director RK Rameshwar na Paswai kendru manung dalai ba se sang suna parba pangpam thok pa miyo sing da makhata na gas pike ni haiki Zagazal koi sana katang initiate tawjaraga koi scheme asi khangdana laiba koi gi area sing da koi na Paswai Indian ga tana jaraga karam karam हम द पीबी आगे दो सीरीज द मथंग मथंग सथा जब प्रोग्राम से सथा जगह दम ने जरे Type Writing Institute and Rural Development Service Manipur Sinuna Miman Nadraba Madi Langmangam Ramyo Singi Damakta Nomigoiba Free Medical Camp ma ngasi hyang tang community hall pang thokre or thomadi medicine ngamari lena ba analeng setaki mipung kudimak masamu fana lehna no panam da camp si pang thopani haina Tribe Writing Institute and Rural Development Service Manipur gi secretary Brojendra Sharma na phondoke We have a skill development training of pharmacy Satazai, Masi Ministry of Social Justice Empowerment, Department of Disability, FRC Makar Satazabani, Masi Manipuri, disabled wherever Haktani, pre medical, Doctor Humni Aduga, Kohida Langtana, Singbadum Lame, the Pijari. Adana Koi from training is from Tauraga, Libya, Dabado, Ireka, as the Ladiba, Isagi, Miwashing, Masamu, Pana, Tamnaba, Adugi Wakalo, and Dangasigi, pre medical games, Itajabani. Badminton Lamzingluf Wangzingna Sensan Waikom Amadi Maki Imung Manung Kusam Dana Nimit Humni Setagaba Waikom Samu Memorial Tawal District Open Badminton Tournament Tawal Wangwal Leba Indoor Hall Ngarang Hogre Ahum Suba IRBG Commandant and Herozitna Tournament Hodobuki Tormatuda Tawal OC B Risikels Saimfalge Hange Assistant Director Uramba K Michael ISDFC MJ Avenue Branch Manager P Sursan Yonam Yukana Suraki Loisila pada muru pau amukan na pizre. More hospital da awara pakai alai duna hospital ki pibam nomu ki sok selak lehari. Miku basi pau ide asti beli pizza pau mutang spesre. Beri tapi pun pau mukana.